Welcome to MV FAMZ. Ole vai aso le nei. Ole vai aso ole ngana Samoa. Ole taimi le nei ole ta watu o mato ingoa a mata male uli matua se pa e le like. Okay. Yeah. Mata no. Ole o ingoa o faith tem kisa tole afua. Se full fitu tas. Se full fitu tas sana. O se fia e ai. Yeah. Oi. Wow. Yeah. O lo ingoa o Tina, Vaita Fal, Gloria, Swanky, tole afua. Es fulu mai fitu nei o tausanga. O lo o savale atu des fulu mai valu. Ile tausanga nei ile asovalu Augusto luafe malitolu. O au. O lo vasenga muli le nei ile a onga. Ole. Few moments later. Olo o te fia faia onga ia fia avea uma se faia onga ile lumanai pe a fina ngalo ia ile atua ai ia nene papai lava mulava no Salofa lava o lo ingoa o te amale alofa sasaya Shranky tole afua. Ua se fitu nei o tausanga sa atua a pelina lofu fitu. O te fia e Samoa. Ma e fia vea uma se leo o leo pela uma tua ile taimi ole atua Jesus name Talo falava o lo ingoa o revival Selena Destiny Shranky tole afua. Ese puluma lima nei o tausanga. O au o te fia o te siva. O te fia for e te fese. A o au o te mana o e shavu. O te mana o e fia lele. O te mana o e travel around the world. Ile lalo langi. Ile lumanai. Pea o ele finangalo le atua. Le sofa Yesu. Amen. Talofa lava, my name. Talofa lava o lo ino o Joe mana ia J.R. tole afua. Se fulu wha nei o tausanga o tamoe atu le ta vali atu le su lima nei o tausanga. Ia. Au. O te fia lo ia pea o makua. Pea fia ngangalo e lea kua. Yeah, lo ingoa o Joyce Emalingi tele afua. Lo o mea fia if I That's it. Yay!
taimi ua tapena e mātou le whanau se ai te mai tasi i e whaamaolunga I pele vi inga o le atua. Ai o le a latu le te mai uso le. E so asa amo tato le nei. A fiafi. Ia whaamaolunga e vi inga o le atua. Si vala ia masisi o luna. Lese fia ia na vida. Le fa'ola tina waia auma. Rafetai lofa. O te pasema fa'ane tau pelo sili ese. Le mana mea oe. Tuma mea oe lo pele. Te sound? Si vala ia masisi o luna. Lese fia ia na vida. Le fa'ola tina waia auma. Whawhetai Jesu e laua lofa. O te pisima whaane tau pelo sili ese. Le mana mea oe. Tuma mea oe lo pele. Tasi lua tolu wha. Ia o le taimi nei o le a se e atu loa mo le siwa e inga o le tatou. Ngangana Samoa. Patilua. Hey. Ho. Hey. Ho! Leile tua. Taimi o malava. Taimi o malava. Leile tua. Iele tua. Praise God. So we're just gonna answer some questions, or ask some questions out to the MV FAMZ, and they're gonna translate in Samoan. So we're gonna do this as a Samoan language fun challenge. Praise God. Patilua. Hey. Ho! Oh. Let's go. Okay. Let's go. First question, and I'm just going to mention your name and ask the question, okay? So, can Revival please translate, I would like to be a flight attendant in the future. O te fia e flight attendant. Le luma. Pati mai. Say! Okay, whaftai lava mo le tali Brasili. Yeah, next, gonna ask Tea. Please translate, I love to eat chocolate. O te fia e ai skolaki. Oh, pati mai. Say! Okay, Miss Tina Gloria vai te whao tole a 4. Please translate. I love to sing for God. In Jesus' name, amen. Whaftai lava mo le whafsi. Ia. O au. O te fia lava e bese. E whamoalunga I elevi inga o le atua. Ai aua lava o ha. Ia, whaftai lava. Amen. That's right. Say. Okay. I would like to ask the beautiful Faith. Tole 4. Please translate. I love to dance for God
every day and for the rest of my life. O te whiawhia e siwa mo le ali'i. I loo langa atua. O taila mo mo whawhisiri. Amen. Set! Yeah, and can please ask the Miss Beautiful Joyce Emelini Toleafoa. Please translate. My name is Joyce. I am 8 years old and I love going to school in Samoan. Lo'o inoa o Joyce o te lo'o How old are you? Vanu o te whiawhia e alu I le school. Amen. Good girl, Joyce. Amen. Late tele Joyce. Yeah. Next question, I would like to ask the one and only son, the handsome boy, all the way from Hawaii. Joe, please translate. I love playing sports, but my favorite sport of all is rugby, and I support All Blacks all the way in Manu Samoa. Ko te whiawhia e ka alo ka longa. Ai maise ale laka pi. Okay, whiawhia support All Blacks and le mangu Samoa. Amen. Amen. Praise God. So that is our questions for the Samoan Language Week as we celebrate the Gagana Samoa, and happy Independence Day to all of our Samoans, our beautiful country, that's an upele. Does anybody want to, what's the moral of the story? Would like to send a message out there for everyone out there. Avele nei avanoa e whai atu e se mato whaamalosi fo'i a te outou o loo matamata mai I le nei a inga whawhetai lava mo tō le tō support whawhetai mo mea uma lava tō whaia e support ai le nei a inga whatau waa. We would love to shout out to all our subscribers and to all the families that you support. You know, your support that means a lot to us. You know, we do this for the glory of God, not for us. But we believe that Jesus, you know, Jesus will continue to bless your family, and you know, whatever we do is not for us, but we believe that we do this is for all the glory and the honor is back to our Father in heaven. But the only reason we do this is, you know, to shout out to our family and to tell you the value of you. You know, I tātou o tangata Samoa, e whatau a ina lo, I le mea lo siusi o manga, le mea na e lo foundation, le mea nga e a mata mai ai, I e mana tua le mea na nga whakupu mai ai lo kangaka. So, you know, always remember where you come from and don't forget that it's put God in the middle of everything you do. And you know, bless your family, bless all of you that subscribe to this channel. You know, it was like walevanga whiawhaiaku se mako, you know, the whaamangianga ile when we have 100 subscribers. But we didn't have time because we were so busy at church. Our families were, you know, us in school. We don't have time to say thank you to you guys. But this is a perfect time to say thank you to our family. Thank you to all of you. May God bless you. May God bless you. Bless your children. You know, let us be a bless to you. And you know,
all the glory back to our Father in heaven. Whaafitai mo le nei awanoa, wa tue tu ina mawhai ina matou tue whai atu sa matou tala ia. O le winga whaatasi o le nei mea na matou whai ia mo walunga I sevi inga o le atua. O le se matou tala atu le nā le nei afiafi ia. Awa na ingalo ia e subscribe le nei channel. Tale longo. Ma share. Pe kulunga lima pe kulalo. Ma comments. Pule a oi lau me fai pe kulunga lalo au kafa. Abibia te le tua. Okay, so I think that's all for us tonight. Shout out to all our families. Peace out. Thank you. Thank you so much for watching. Love you guys. Bye. Peace out. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes